I pozdrav svima! Zamislite da sada odlučite da napustite sve ovo i da odete na odmor u neku drugu zemlju, ali evo tu problema moji amigosi. Ne znate jezik, ali još uvijek treba da komunicirate nekako. Međutim čekajte, ne bacajte karti dalje, jer svaku komplikovanu situaciju mogu da zamene osnovni izrazi i pokreti mimike, ali samo morate biti oprezni jer ovi različiti pokreti znače različite stvari u različitim zemljama. Jedan neprijatan pokret i imate sve šanse da dobijete batine ili budete kažnjeni od strane policije. Kako biste sprečili ovu neprijatnu vrstu situacija? Danas smo vam pripremili ovaj video u kojem ćemo vam reći nešto o najčešćim znacima i kako ih treba koristiti. Pa zato hajde da počnemo. Palac gore. Verovatno ste koristili ovaj gest nakon većinu odgledanih naših videa i vrlo dobro znate šta to znači. Dakle, ovaj gest je simbol saglasnosti ili da vam se nešto jednostavno sviđa. Kada je tako, obično dignete palac gore i to znači da, to je sjajno, ali ako vam se nešto ne svidi, palac ide nadole, ali niko ne zna da ovaj gest ima zapravo potpuno drugačije značenje na drugačijim mestima. Na primjer, na Tajlandu palac gore znači da se ne slažete sa nečim. U Grčkoj je još ozbiljnije jer to znači da neko mora da ućuti. U Iranu ovaj gest se smatra apsolutno neprimjernim, iako jednog dana iz nekog razloga se nađete u ovoj zemlji, preporučujemo vam da potpuno zaboravite na ovaj gest. Ako se na primjer nađete u Iranu, bolje nekom recite nešto na engleskom, ali ako ipak ne želite da rizikujete vaše zdravlje, bolje nemojte. Šipak. Ovaj simbol je također prilično nejasan u nekim zemljama. U nekim zemljama se koristi kao simbol odbacivanja, ali u Brazilu ili Portugaliji smatra se sasvim prijateljskim gestom. Pa ako želite da dokažete da vam se nešto sviđa, jednostavno pokažite ovaj znak. I to lokalno stanovništvo jednostavno smatra da im želite dobru sreću i zdravlje. Ali u Turskoj bolje izbjegavajte ovaj gest, pošto je stvarno nepristojan, toliko kao da nekome pokažete srednji prst. Isto pravilo važi za Francusku, ali smatra se najneprikladnijim u arapskim zemljama i ako putujete tamo, nemojte ni pokušavati da saznate šta to zapravo znači. Srednji prst. Pa, ovo je jedan od najprepoznatljivijih i nepristojnih gestova na cijelom svetu, koji koristi svako kako bi odbio nekoga. To može da upotrebi u konverzaciji ili jednostavnim pokretom. Ako sada mislite da ćemo vam reći u kojoj zemlji možete da pokažete srednji prst, a da ne budete kažnjeni, jednostavno ćemo vas razočarati. Zapravo ne postoji zemlja u kojoj ovaj znak znači nešto dobro, a u Njemačkoj možete dobiti kaznu za podizanje srednjeg prsta. Usput, ovaj gest se smatra jednim od najstarijih, jer su ga čak Grci i Rimljani koristili, a mi smo nastavili da ga upotrebljavamo gdje je ovaj prst sačuvao svoje drevno značenje. Znak rogova. Svako ko je jednom bio na rock koncertu vidio je na desetine ruku koje lebde u vazduhu praveći ovaj neobičan znak. U stvari, ovaj znak pre svega smatra se simbolom jedinstva i osoba koja pokazuje ovaj znak praktično govori: ja nisam stranac, već ja sam sa vama, i na taj način izražava svoju ljubav. Međutim, ne biste ovo trebali da radite u Italiji, Španiji ili Makedoniji, posebno pred drugim muškarcima, jer ćete im time reći da su luzeri i na taj način im govorite da ih njihova supruga ili devojka vara. Pored toga, ovaj gest ima prilično interesantnu istoriju. Od davnina ovaj simbol se koristio kako bi uplašio sve vrste zlih duhova. Tako da je služio da zaštiti čovjeka od loših i zlih čini i protiv očiju zla. Također uništavao je i druge loše uticaje. V znak. U mnogim zemljama ovaj gest sa kažiprstom i srednjim prstom u obliku latiničnog slova V znači pobedu ili mir, ali postoji samo jedan mali problem. Kada pokazujete ovaj gest morate biti oprezni i okrenite vašu ruku, to jest vaša dlan ka vama, jer ako okrenete spoljni deo ka vašem sagovorniku u Velikoj Britaniji, Irskoj ili Australiji, smatrat će se veoma grupom uvredom umjesto poruke mira. Vaš sagovornik će razumjeti ovaj gest kao grubu uvredu i odbijanje i postoji velika šansa da izgubite te vaše prstiće. Prekršteni prsti. Mnogi od vas su upoznati sa ovim gestom, verovatno ste ga koristili prilikom testa ili dok ste čekali rezultat samog testa. Na primjer, pozivali ste sve sile prirode kako bi vam doneli dobru sreću. Možete također ukrstiti vaš srednji prst i kažiprst kada nekome obećavate ili lažete nekoga dok mu se zaklinjete. Tako će vas istina manje boleti i moći ćete da govorite gluposti. Dakle, govorimo i o značenju ovoga gesta koji predstavlja u mnogim zemljama zaštitu od bilo koga zla, baksuza ili demona, ali ne i u Vijetnamu. Ok? U ovoj zemlji ovaj gest je veoma uvredljiv, pa ako ga pokažete nekome, budite sigurni da možete da bežite veoma brzo ili još bolje, da se teleportujete. Ok,
Ovaj poznati znak koji čini jedan krug pojavio se u Sjedinjenim Državama i korišćen je kako bi pokazao svima da je sve u redu. Međutim, čineći ovaj prsten uz pomoć kažiprsta i palca, zapravo i nema uvek najbolje značenje. Na primjer, u Francuskoj ovaj poznati OK znak može uvrediti vašeg govornika jer će on misliti da ga smatrate ništavilom, kompletnom nulom ili beskorisnom osobom. U Grčkoj i Turskoj ovaj gest smatra se neprihvatljivim i u nekim zemljama Bliskog istoka, na primjer u Kuvajtu, OK može da znači da ste zli mađioničar i mogu vam nauditi, ali u zemljama izlazećeg sunca ovi savijeni prsti simbolizuju novac, tako da ako odete u Japan možete bezbedno napraviti ovaj pokret i samo čekati da se vaš novčanik napuni i udeblja. A sada je vaš red. Pišite nam u komentarima nešto o gestovima koje nismo pomenuli u videu, također delite ovaj video i dajte nam like. Ljudi, želite li da vidite malo eksperimenata, posjetite naš novi Mask Channel, čiji link u opisu klipa, također delite naše videe Mask Channela. Pozdrav dragi moji i hvala na ogromnoj podršci.